Assalamu alaikum, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Ошентип бир аз тыныгуудан соң мен кайрадан менен программасына сапарга чыктым. Тагыраагы Ош шаарынан Араван районуна караштуу Маңгыт деген айылга кетип баратам. Мына ошол Маңгыт деген айылдагы бир куттуу энесин атайын Россиядан баласы бүгүнкү юбилеи менен, бүгүнкү туулганы менен куттуктап коюусун өтүндү эле. Мына ошол аманатты жеткизгени баратам. Кудай буйруса, саналуу мүнөттөрдөн кийин мен ошол аталган аймакта тагыраагы Маңгыт айылында болом. Акмалап туруп. Россиядан атайын подаркасын берип берди эле. Канышай деген эне какта отурат? Кана көрсөтүп койчу жүр. Эмне болду? Ассаламу алейкум, жакшысыздарбы? Канышай деген эне ким? Сизби? Россияда балаңыз бар беле? Ким деген? Уланбек деген. Ошол балаңыз мына сиздин тууганыңызга куттуктады. Мынакей, бер. Мынакей береңиз. Бул болсо тортуңуз. Торту назик. Мынакей торту, бул болсо жолуңуз. Şu Moskvadan geldi be. Ушул Москвадан буйрутма берип, бул менен программасы Канышайына канчага чыктыңыз? 70'ke. 70'ke чыксаңыз, Кудай калса 100 жашыңызды белгилеген дагы бир келели деген ниет менен келдик. Мынакей. Апам уялбай салына турган жолук алыңыз дегенден мынакей уялбай салына турган жолук алып келдик. Жеңелер айтсын, энелер айтсын, турабы? Мындай жакшынакай гүл алып келдик. Ана бул тортты жакшынакай алып жеп коесуздар. Свежий, жарым саат болуп чыкканына. Бул менен программасы. Мынакей Уланбек мырза азыр 10 мүнөт 15 мүнөт ичинде сизге чыгат. Сиз менен сүйлөшөт. Ага чейин сизден интервью алып турайын. Эми эне айтсаңыз, ушул Улан деген алтындай болгон уулуңуз бар экен. Ушул уулуңузду канча жылдан бери көрө элексиз? Бул уулуңуз бизге жол көрсөтүп келатып өзү адашып кетти. 2015-жылдан бери Аравандын Маңгыт деген айылына кире эле келем. Мындай салынган жаң үйлөрдү, жаң магазиндерди көрө эле келем деп адашып, ал ортодо биз адашып кеттик. Кайранан кийин түз дагы баягы киринип жүргөн көпөрөсү эсине түшүп, кой жайып жүргөн жайыптар эсине түшүп, мына ушул деп араңдан зорго таап келдик. Апам кетип калбасын, туугандарым кетип калбасын деп суранып атып, мынакей миңге коюп келдик мынакей. Эми ушул Уланбек уулуңуз тууралуу айтып берсеңиз, алгач Уланбек уулуңуз тууралуу айткандан мурда өзүңүз тууралуу буга чейин эмне иш кылдыңыз, канча балаңыз бар, канча небереңиз бар, жана башка эне. Menin Tayyip Öz'ün iki kız, bir oğlumuz var. Oğlumuz Ullanbek, gelinim Gülbara, 3 balası var. Bir oğul, 2 kızı. 2 kızımın bir önlük ekö, bir önlük eköden eken. 7 neverem var. 2 çeverem var. Ularga şükür. Özüm muğalim bolup 40 yıl işledim. 40 yıl işlep pensiyaga çıktım. Pensiyaga çıkkanıma da 4 yıl bolup kaldı. 15 yıl oldu.
çalım öküz. Azreni es alıp şu nevrelerdi, çevrelerdi qarap жүрөбүz. Бактылуу карлыктын доорун сүрүп дегенде, эне. Qarlıqtın doğru sürüp atarız. Kulağa min ala şükür. Şu günü gösterdiğine. Ушул Уланбек балаңыздан ушуну күттүңүз беле? Ойлодуңуз беле? Өзü ayttılar. Aytkandan men koyayla onday çıkarıp jönde tuğandar menle oturup koyuyluk. Desem aboptur de şunday dedi. Jakşı boldu jana çaykandaga elbise uyup oturup dedik. Çaykandagadan hocayınımın tuğandarın, menin tuğandarımı çakırıp şu yerden kişine çay berip attık. Жетимиштерди берип. Мындай да эне, бул торт алып келсе же 20 миң же 50 миң пул берсе, бул түгөнүп калат. Анан көзгө көрүнбөй эстен чыгып кетет. Уланбек мырза, балаңыз көп ойлондум дейт. Анан ушул апамы 70 жашы менен атамы Тайыр деген атасы сиз болосуз. Атамы сүрөткө алып койгонуңуз мага оң келет экен деп туруп анан ниет кылган экен да эне. Мына азыр эми ушул үйдүн хозяйыны Тайыр аксакалдан эми биз дагы Тайыр аксакал туура түшүнөсүз. Биз дагы эми ушул Менин энем деген программа болгон үчүн биз түз эле баягы гүл энеге арналгандыктан биз түз эле келип энеден интервью алып калдык. Бирок үйдүн хозяйыны сиз болгондуктан эми биз кечирим суроо менен сизден маек алууну баштайбыз. Айтсаңыз, ушул канча баланы тарбиялап өстүрдүңүздөр? Уланбек балаңыз кандай бала эле? Шок беле, же жоош беле? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эми мен айта берсем, канча бала, канча небере, чебере бар экенин аялым айтты. Оны кайталаштын кереги жоктур. Уланбекти ким билет? Мен кандай тарбияладым? Ушундай көңүлдөгүдөй адам болуп чоңойду да. Талада иш кылады элек. Уланбекти дайым сүдүрүп жүрчү элем. Мен чапан кетмен деп ол да чапчу эле. Шөнтүп менетке жакшы үйрөтүп чоңойттум. Азыр дагы менеттен качпайт, коркпой турган жигиттерден, адамдардан болуп чоңойду. Рахмат мен балама, өтө ыраазымын мен. Бу эненин көзүнө жаш албай эле сиздин көзүңүзгө жаш толуп калды го. Катуураак жакшы көрөт экенсиз, улам балаңыз да. Балаңыз таябай сагынып Ооба. толкунданып кетти. Ата бечара. Өзү ушундай кичине жакшыраакмын. Ушундай убакыт келгенде. Ооба. Өзүңүз эмне жумуш кылдыңыз? Тайыр агай. Мен Селовостун агрономия факультетин бүтүрүп, жибекчилик. Жибекчилик боюнча 69 жылдан 95 жылга чейин иштедим. Райжолдо. İşte keyin jibekçilik boyunca iş joyulup ketdi. Jibek kurtu jo'g'oldi, sholg'omlatlar jo'g'oldi. Oradan bilesin Tatan degan magazinlar qurib ketdi. Biz sразу уже yaşı yetmeyli pensiyaga chiqib ketdik-da. Pensiyaga chiqib qoldik, biroq ishdan chiqib qoldik. Keyin o so'roq kelib 60 yil 60ga chiqqandan keyin уже staj bilan pensiyaga chiqib o'shol Buna 10 yıl, 11 yıldan beri Xudo qalasa pensionerman. Ayolma ko'z shu pensiya bilan bola bag'irlarni, nevaralarni bag'ib bir-birimizga jo'lak tayoq bo'lib yuramiz. O'zingiz qancha yoshga chiqdingiz, tog'ay? Men 71 ga chiqdim. 71 ga. Kempiringiz bir yosh kichkina kelganda. Teng tush ekansizlar-da. Balki mendan cho'ngroq turib, dokumentda yozdirib oldim. Öyle de. Uşu günge şeyin aytpayt anı. Endi sir satayt. Biroq sir bermey yaşap kelesiz. Tamaşa, baktlı bolуңуздар. Rahmat. Ana endi muna Qanışayın Tayır Agay'dın hurmatına bir özüңүздөр да bir жакшы тилек билдирген адамдар болсо сүйлөп койсоңуздар болот. Бар. Эне сиз ким болосуз, өзүңүздү тааныштырып айта бериңиз эне. Men Ecesi. Men Ulanbek balamdın çoğun es bolam. Bas olam. Ulanbek balam şu yaşlan imandu şu köp şoktan boğan. Yaşna bolup öskön bar ele. Men etke çoğuyganda ulundurmatagan künü satan bala olup çoğuydu. Üylöndü, balalı şakalı boldu ananay şu balam. Öte men razımın şu balamaçı. Atenesini sıylap, jıl sayın uşuntip
эс алганды бара турган болсо эс алганы жөнөтөт. Ооруп жатып калса ооруганына докторлорго көрсөтүп ушуну дарылатат ата-энелерин. Ушул ата-энесин сыйлап, тууган журттарын сыйлаган эң алдыңкы жаштардан болгону өтө кубанам балам. Мен ыраазымын балам. Ошон үчүн дайыма ушул ата-энесине кылган жакшылыктары үчүн эстеп, дайыма дуа кылып, бата кылып жүрөм балам. Бир бата берип коеюн, а? Макул. Амин. Şu babamın tanıdığınlar sağ olsun. Ömürler uzun olsun ilahım. Koşkarı menен koşarıp, koşakarıp. Uldan urmat, kızdan kısmat görsün. Sırtta jüröt. Yolları açık olsun, yüzleri jarık olsun. Tapkanlarına bereke versin ilahım. Kanday maksatlar koyup, ошол alış жактарда жүргөн болсо, ошол maksatlarını Allah'ım versin. Hiç oorubasın, sırkabasın. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Бөдө кыргызстан сактасын илахым. Сакайбас оорудан сактасын, кесир күнөөлөрдөн сактасын. Алдына кандай максат коюп барган болсо, ошол максаттардын баардыгын Аллахым берсин. Ушу ата-энесини сыйлаганы үчүн Кудайым бул баламдын дагы жолун ачып, иштери ийгиликтүү болуп, tapqana bereket жакшыларга берип жүрсүн Аллахым насип кылсын балам. Амин, амин, амин. Аллах акбар. Рахмат балам сага дагы. Сен дагы өмүрүң узун болсун, кошкол менен кошарып, улдан урмат, кыздан кызмат көр балам. Ушинтип келип отурасың, иззат урмат кылып, сени дагы Аллах сыйласын. Тапканыңа береке берсин, жакшыларга буйрсун. Эме максатың болсо Аллахым берсин балам. Дайыма жолуң ачык болсун. Илahim жүзүң жарык болсун. Амин. Тапканга береке берсин. Айлы. Кой. Жакыныраак келиңиз. Улан менен аялы көп жашасын, иштери ийгиликтүү болсун. Ошону менен катар аусынын кайным Тайыр экөөнө ден соолук каалайбыз, иштери ийгиликтүү болсун. Бала чакасы менен ар дайым ушинтип ата-сырконун үстүнө ойноп күлүп жүрө берсин. Дагы 70 жаш бая айттым, дагы 70 жаш кошулсун. Жүздүз 40ка чыгып, неберелерге бул кемпир качан кетет экен деп тачаткандай болгум дедим да. Анан эки плет ырырдап бердим. Ону кайра ырдасам болот. Майранда бага шаршенге окшоп кайра ырдасам уят болсун. Жок эми. Mayli kaynım menen kanşaga uşu iki kuplettirdi. Ömür uzak bolsun dep bayağı çalaolar da berdim. Oşonu da bereyim ben. Orada. Salamat bol tarikattan soranam. Jetpese da jеңиши жогу барам. Sүйbe бирок кол берүүдөн эринбей. Калшып кошуп күлгөнүңө кубанам. Ömür degen aradamga amanat. Emne kılsa ömrü gayra jaralat. Ömrü çirkin öz tavınan ötkön soň. Kim ömrüdü gayra jasa alalat. Ömrü çirkin öz tavınan ötkön soň. Kim ömrüdü gayra jasa alalat. Asır ayt balam деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эмне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк Şam, sizar bir tam yol karab kütüp Kichine kızım. Kandayсыңар, işe otasыңарбы? Ona jönөткөн экенсиң. Тартып атат, рахмат балам. Өмүрүң узун болсун. Таны жаныңар сак болсун, Кудайым. Кудайым силерге да ушундай жакшы күндөрдү насип кылсын. Неберелүү, чеберелүү, кибирелүү болуп, шундай юбилейлерди өткөрө бергиле силерге. Миң жолу ыраазыбыз биз силерге. Рахмат. Рахмат.
Kızı kim? Ben bana. Yak mı? Ha, çoğun kızı. Atağını sağındın mı? Ha? Atağınla söyleş koy. Söyleş koy atan ben. Na. Atacak su ne? Ha, sana? Qarab. Kaçan gelesti? Söylep koy. İşte otasın var da başını götürene qara. Sağınıptır da atenesi sağınıptır. Ha, sağınıp. Buğuluk otar. İlerini. Koy. Sağındın mı? Apan atağını sağındın mı? Sağınıştın göz yaş. Sağınıştın göz yaş. Bak kızınız ayavay sağınıptır. Siz mene süleş albay ile otar. Apam bu tane. Apan ana ulan değil. Ulanbek Mırza, süle koyunuz enenizden, süleş koyunuz. Kızınız süle albay kaldı. Bilbara qandaysın? Yaxşısındı? Tınçsın bu enanayın? İşte otasın harbi. Densolukların жақсы mı? Baldarın qanday? Жақсы mı? Geliniz жақсы көрөсүz bü? Жақсы көрем gelin. Gelininizdi sağındınız mı? Gelinim öte жақсы gelin. Şunçalık жақсы gelin. Emi tirikçilik eken şuntu işteşip atar. Emi meylem iştep gelişip bayım baktılı bolu ergile. Bayım daim jolun arşıdır, joldoşuңar kızır bolsun. Alğanыңar altın bolsun aylanayınlar. Rahmat. Rahmat. Paka de postoşkular. Hoştoşku pakade. Degemiz tuğulğa buna geldik. Hakemler de teğarı temkarı. Bağlarım badıgar, gençler çım bozun. Koylarda oturaylı filelarda. Kuvandekka. Kava işlerine olmadığını Allah öz versin. Saksalama bir kayıp gelsin geldik Allah kömür versin. Ona çakanın o teğneğimle urmatlı diyorlar daima. Koylar üstte boğun. Uzak ketmekiler Asya'dan. Şimdi nime diyeceğimiz o? Ateyler şu Karaganaga şu çoğun rahmet eylesin. Bunlardan çoğun rahmet. Amin. Aynen. Densoğluğunuz çın bolsun, köp yaşayın, ekemekliğinizdir, teң qarıp, baldarыңızды жақсылықтарын көріп, daim şu жақсылықтарда жүре берin, hiç kaçan jamanды көрбөгүлө. Zamanыбыз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун, урус уркардан сырткары баарыбыз сак саламат жүрөлү. Рахмат балам баардыгыңарга. Siz de süleş. Кандайсыңар, жакшысыңарбы, тынчсыңарбы, иштеп атасыңарбы? Баардыгыңар. Рахмат, ушунчалык жеңени сыйлап, şu neме кылсыңар. Şu бактылуу болгула силер дагы, ошол жакта жакшы иштеп жүрө бергиле. Бала чакаңардын пешенесиге келип, тойлорду кылып, ушинтип отурайлы тууган уруктар менен. Tuğan günümüz menen ömrümüz uzun bolsun, densoğluğumuz uzun bolsun. Nevre çevrelerdi görüň, oşolaryň toylarynda bay-bay biçe bolup jezden mükemmel teňarıp, oşolaryň jakşı günlerini görüň. Daima şu biziň törüzdün körkü bolup jüreberin. Barınardı körgün geldi. Ecemden onu karma oğlum. Buğangan yüzün ördü körgün geldi. Kucaklap yüreğime kısıp alıvay. Kusalık sağmışımdı aytgım geldi. Men bugün barıngarga bargım geldi. Sözümdün bermeklerin aytgım geldi. Kabağı bir kölbesin bir önünde vay. Barıngardın köngülün ördü algım geldi. Kabağı bir kölbesin bir önünde ey. Barıngardın köngülün ördü algım geldi. Hormatly tugandar, rahmat şu meni sıylap gelipsiňer.
Sizlerge çoğun rahmat. Sizlerge de şunday toylar köp nasip kılsın. Bizi ızat hurmat kılsınlar. Allah Teala sizlerge ızat hurmat kılsın. Şu men balama, kızlarıma, kelinlerime, çoğun nevere çevrelerime çoğun rahmat aytam. Mına neverem dağı apamdan tuğulgan gün eken de akça jönötüp, baldarım dağı, kızlarım dağı. Rahmat bularga. Bizi sıylaptır, çoğun rahmatlar aytam. Bular da ızat, hurmatlar жүрүшүн Allah'dan surap ketem. Kuş kep sizler mehmanda. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк сан ойлор карыткан сана тарткан жүрөк дүйнөмдө жарык шам сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн алло апам апакем жаным дүйнөм берекем сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакем арубак күйөрүм менекем ай апакем ай убайымды тартып уйкусуз таңыңмен түшүгү көп жаны барына көнгөн чачыңыз агымен алыста жүрсөм да өзүңдө бүт оюм сагыныч ор болуп куса толуп баратам сага учуп алло апам апакем жаным дүйнөм берекем сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакем арубак күйөрүм менекем ай алло апам апакем жаным дүйнөм берекем сагынычта улуңуз ар күнү алтын асыл апакем арубак күйөрүм менекем ай апакем ай апакем ай Rahmat. Kudayım sizlerge bel soluk versin, uzun ömür versin. Şunday enelerdi çıkarıp, şunday enelerden jakşı günlerini gösterip tursaňlar, sizlerge çok rahmatlar aytabız. Öte kuvançtabız sizlerin çıkargan. Baktуу bolуңуздар. Elçip жүзгө чыгыңыздар. Rahmat. Аншайны, бүгүнкү ушу улан балаңыздын сюрпризи жактыбы? Жакты, аябай жакты, рахмат. Эгер сизге жаккан болсо, анда биздин Менненен программасында максатына жеткен болобуз.
Биз болсо урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин программасынын көрүүчүлөрү, биз Арабан районунун Маңгыт деген айылында отурабыз. Ушул айылдын барктуу, даңктуу энеси жана аксакалы Тайыр, аксакал анан Канышай эненин бүгүнкү юбилейлик 70 жаштык юбилейлик салтанатын белгилеп аткан экен тууган уругу менен кошо. Биз азыр ошол салтанаттын үстүнө келип, Улан деген Россия жергесинде көп жылдан бери эмгектенип жүргөн баласынын аманатын чыгардык. Негизги максатыбыз ушул эки бактылуу карлыктын доорун сүрүп аткан эненин элесин, образын биздин программабызга жазып коюу негизги максатыбыз. Өмүр бою небере чеберелери, кыбыралары, туугандары, уруктары бардыгы ушул видео тасманы көрүп, эскерип турат. Менин программасына эгерде сиздер да катышкыңыздар келсе, анда алдагы телефондорго чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Биз жети дуаңга барганга даярбыз. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Канышай эне, Тайыржан агай. Рахмат.